Kalinti Jam Welfare Development Association menta kasengi kalapan bena ba on penlong biang ya kalempung nyelekai football kabalatip kum ka Sunfeast Cup 2022 kabaya kani kalempung on sedang nadu ka arp sau tarik unailor ar hajar arpo ar bat on penkut hadu ka shitarik urisau ar hajar arpo ar. Ya kani kalempung on penyelekai haki ar teli ki madan nyelekai football kata hamadan maulain maukhan bat hamadan jentru. Kumta Kalinti Jam Welfare Development Association ka wer ngobha ya baro ki club ki shnong ki academy bat ki school bakini wan shimbenta syakane ka lempung ka Sunfeast Cup 2022 kane ka tournament kandai tang na ki benta under 16 kan thai bat shinrang bat na ka benta ki under 13 kan long tang na ka benta ki shinrang. Yaki form pila banyo na ka Raindrop Restaurant Sidon berkatarik bakhadu ban submit yaki form kan long haka shipho tarik unailor ar hajar arpo ar bari ka screening test on penlong haka khatnriu bat khatnyau tarik unailor ar hajar arpo ar. Na ka benta ki jingtip bakhambania pila ban phone hakini ki number nriu not khandai san not lai ar khandai non lani khandai nriu iwe ar lai nriu iwe lai nyau non pra khandai nyau sau lai iwe sau nriu lai. Te nakaliang Kalinti Jam Welfare Development Association kan pelong ya ka Sunfeast Cup arajar arfuar haki arti gi jaka kata kalong haka jentru bat hapo maulain maukhan bat ya kani ka tournament pen sedang haka arf sautrik September bat penkut haka shitarik Oktober kamut kabalong shitayo lentertek haka ba ya kani ka tournament lapnya daga jing metin ka jong ka Sunfeast rengkat ru daga jingerap jong ka SPT Sport na po Bangalore ya kani ke tournament. Ya kani ke tournament dan haki arbenta kata kamut under 16 boys and girl but under 13 boys. Te last date na benta kani kalong yaki form kalong haka shipho tarik September but ka screening in pelong haka khandreu but khannyau tarik September. Te jaka jang screening ya por ba fiwan submit form ngin sabatai ya jaka. Te kinu ki bakwa ya jingsai bakhamnya kila ban lichimi ki form nang tena po Raindrop lani kila ru ban wani kandu ya kinong punya jangka club hakaba kidan gini kinong ki office bearers ki badai jangka sport club jangka football center jongi ki badan hangni pila ban contact ya ki bat ngin sa ai ya ka jingtep bakhamnya te nginget ba ki club ki seng samla ki academy bat ki school kin wani shimenta makan long ka jingker khu ya ki khna ki ban kentiu ya ka sap ka jongki nang makila ban kentiu ya kasap football ka jongki namar umdei tang bangi penilai kai hang ni hastit hanre onda kila job nang ni katu ka klub kanyo ban mi khmat sha Assam ha ka ba ka jinglut jingsep baro namata katu ka team unkit khli hi da ka association ka ba punya ja kani ka tournament kublai shibun kublai shi jarngu ifi